ئەڤروکا 58 وڵات ژناوە وڵاتێن ئەوروپی بگرە هەتا توتگەهیە نەتەوێنیەک بووی ئەمریکا دەربارەی ڕەوشە ملەتێ سووریە دەجبن بڕیارە دەبێت جوینەیە ئەڤروکا لە بروکسلێ بڕێوە دەچیتن بە بەشداریە 58 وڵاتان سازیەن ئالیکاریە مرۆڤیە نێودەوڵەتی وێنی قاشێ بکەن کای چاوە بکارن 10 ملیارد دلاران کو ملەتێ سووریە هەم لە نافخۆ هەمژی لە دەرڤە پێویستە سەدا 12 زێدەتر یانژی 12 ملیۆن سووری پێویستیاوان بە ئالیکاریên لێزگین هەیە ئانکۆ دکاتە سەدا 6 بگشتیە خەلکێ سووریە پێویستیان بە ئالیکاریە ناودەوڵەتی هەیە هەیەکو بکارن بژین دڤان شەرت و مەرجاندا لە سووریە جیلێک ژدایک بووە دناف شەڕ و ئالوزی دەربەدەری و برسێدا دنافچەک و تۆباراناندا ژدایک بووە بزانم جوینە ئەڤروکیا دێ حتا چه ئاستێ بکارە بە وان پارەیان خڕڤە بکێتن بۆ ملەتێ سووری زیدەتر دپرسم ji şrovekarê siyasî berêz Fawaz Mehmûd berê Skype jî îlê Habakurê Kurdistanê digel me daye berêz Fawaz tu bi xêratiya Kurdistan 24 zêdetir ji 58 welatan netewêniyek bûyî Amerîka mentiqe mirov dikare bêje ev welata dê bikaribin Evrûke de civîna Brukselê da 10 milyar dolaran bo miletê Sûriyê meqdûr bi dest bixin kom bikin serçava belê serçave dema Reîsê Amerîkî nû hate ser desthilatê bi rastî gelek guhertun çêbûn ji wana mesela rewşa Sûrî û a sereke jî danûstandinê bi dewletê Ewropî yenî ew hevbendiya hebû dema Trump di hinkî ji hev ketibû yenî bi tena xwe hinkî Amerîka gelek îş dimeşandin bê şêwirdariya Ewropî îro pê dilxweşên bi rastî ew danûstandin ji ber mesela ne Sûrî tenê yanî gelek tiştê dinin jî girêdayî bi derdorî herêmê lê ême ji mer giringê ew pirs girêkaya îro ro milletê Sûrî ket alozîk mestir yenî wek hûn zanin mesela pera tedî îro qîmet nema dike yanî perê Sûrî bûn kaxetê vala tiştek pê nema tê maaşê her karmendekî di hikûmetê de îş dikî yan ji dervî wê jî ji 10 dolara heya 20-30 dolarî zêdetir nare yanî mûçey mehane ji bo wê rewş pir aloz e îro dewletê Ewropî jî wek medîd jî yanî wê dema hilbijartinê Amerîkî dijî û piştî wê tîma hatî avakirin li gor Biden xwestiyê yanî em dibînin berê xwe didin yanî çareserî ji bo milletê Sûrî bêkirin yanî hinkî serwêna sivik bike em nabînin jî wê bi yekcarî yanî yek tiştekî pir zêde jî çê bibe lê em pê rehetin bi rastî em dibihîzin vê dema tê hazirîn dibin yanî ji bona ew aloziya milletê Sûrî hinkî kêm bibe li gor wa jî gotiye li gor ev berêz Fawaz anha pirsiyarek li vê derê derdikeve hûlê civaka navdewletî civata asayişa navdewletî netewêniyek bûyî di serê wan de Amerîka diyar e hebûna hêzê û arastekirina hêzê biryara hebûn û nebûnê di destê wan de ye her kes amade ye hêz û çek û alavan bişînîte Sûriyê kes amade nîne pareyan firêket krîza Sûriyê di navxoya wî welatî da çareser ket eger netewêniyek bûyî civata asayişê Amerîka di serê wan de amade nînin bi taybetî Ewropa 3 milyar dolaran bidene Tirkiye ji ber ku zêdetir ji 3 milyon însanan penaber li wê derê hene çawa amade ne 10 milyar dolaran ji bo xelkê Sûriyên ku li hundir û derve dijîn firê bikin mumkin e mentiqe belê bi rastî Ewropî û Amerîkî wextê bixwazin karin va pera peyda bikin heger li cem xwe heger bi alîkariya hinek dewletê Erebî jî ew jî yanî استعداد û hazirî amadebûna wan gelek cara heye yanî wextê Ewropî jî bixwazin yanî lê çi pirsgirêk hene bi rastî di wê meselê de dihêlin hinkî yanî negiye wê reqem wê hejmara pera yanî yek jê rejîm destê xwe datîne ser gelek va alîkariyê derbas dibin di do ew qapiyê welat yanî gelek cara jî nevekirîne her qapiyekî ew ji ber wê jî biryara siyasî tê xwestin û biryara siyasî bêtir Amerîkî û Rûs pêv mijûlin yanî tê xwestin ew rêkê jêr bibînin ew biryara siyasî sê ji xwe herî giring yanî nebez carekê ama ew pere hinek hatin dan yan qedandina çend mehekî pê bû îro ro pirsgirêk çareserkirina siyasî di Sûrî de peyda bibe li gor biryarê
UN 2254 عملت زوري دخوازه بگه وی یعنی اگر هنگ فگرن ولاتی خو اگر او رژیمایا یعنی گوهرتنک چه به آرامی چه به خلق بدست و نگه خواه او فگرن ولاتی خو یعنی خوشی باشه برای فواز دیاره اداره جو بایدن جی دبیجیتن دویتن کریزن ولاتان بتایبتی میناک سوریه آنیا افغانستان آنیا یمن و لیبیا آنیا دویتن دبیجی دوی کو دناوی ولاتی بخودا بینه چاره سر کردن خلکی مجبور نبی در ببن به وی حاله هی مروف دکاره بیجه پاره کریزا سوریه و خلکی وی چاره سر دکد براستی جی جواکان آف دولتی آسایش و نتوین یک بوی چما چاوین خو لسر چاره سر کردن پرسک سیاسی یان جی برای سیاسته لسر ملت سوریه گرتنه چما دخوازن برای پاره همو دنیای مشغول بکن کو نیتک یوان هیا جبو چاره سر کردن کریزا سوریه والله برسكي بره جاي وخش دست خوش على كل حال شخوا مسألة وك منهاجي أني زمان نم مسألة مهكي ودما هاي نيان تدي درزين جارنا لقينا خوش دخه درزي كي هما وقت كي بي درباز بي شاوي بسكن مسألة نا أوي يعني تي خواستون چارة سركرنكي بدمكي دريج و سدما پیدابونا مسئله معیشت خلکی و کلو پلا پیدا ببه او آتی خواستن اوروپی جی تعدا خودیتن او هجمارا پر پنابرا الویده لجمعایان لترکی دولت دور او گجی بونه که شین مزنج و ولاتا جی اوروپیار جی اوروپی آلیکاریه ددن لی او آلیکاری یعنی هر وقت که نه تیراوانا که یعنی جبوه جی وقت علی زمان ایرو او چار سرکرنا سیاسی ام جی بهنا ویدکن ام دبیجن هیویا ما هی یعنی رونشتن خوشتر چه ببن و امریکی وی ضغط خوا یعنی او هیزا خوی هی وقت علی زمان هیز کی بینه چار سریکو آرامی که دندر ولات الا کارب پیدا بک دما برجوندیا وی یا خوستنا وی وک بریار ددن دبی گهشتی استکی يعني برنسيب ما واخلاق او نما تسمحينا ابصرك سروق باشه برئيس فواز اگر پرسامنا داویه جی کرما خو برسف بده اگر هاتو افروکال بروکسل اف 10 ملیاره یان جی هفت هشت چندن بهنا کم کرن اف پاره دل هندرو دروی سوریه بچیتا دست مرتزقه و جتان دی چاوال سر ملت سوریه بلنگاز بندوار برسی برأي هوا بتدابش کرن براستی جی بعدالت يعني رجاء كي جوتني تاجي سر عرضيجي واد بي يعني براستي مبري اني زمان مثلا ادر باز من علي رجيم دست خداتي نسر لوكي دجي يعني ريخستني ما في مروفا هن او دستين هن يعني ريخستني سفيل هن يعني دريا وارد بي ايجاب چه رجاء دقيه ملت هندك دقيقة ملت يعني ما قال لك جهاديتي الهر ولاتي دردوري سوري فنابر هن بنت عبديريا ما مديتي نا او هجمارا تي خوستن دقيقة باش كي بچوچك دقيقة براستي باشه کام بزنن افریقا 58 ولاتین اروپی نتوانی یک بوی امریکا دبکار بن چند پاره انجبو ملت سوریه کم بکن ده چاوا خرج بکن در انجام ده چبن و حتی کنگی و کو و گلکس پاس بو برئیس فواز محمود برای سکایپی یا ایلها باکوری کردستانش رو بکار سیاسی دیگل بو گلکس پاس برئیس فواز ایوار باش